인고 물세계로 나국체내게 인고 우리 파미에야제 나국체내게 미즈나 자에스 미즈나 자에스 우하이 미시드웨 우하이 미시드웨 우레 위후세 우게데레 그리 비테스 이데게 미즈나 자에스 나부세 고 maximum ni misidwe uzaba waje mwizina rya Yesu ndagutegetse kuza mwizina rya Yesu Kristo wa Nazareti uza ku nguvu za mpemu yera ndetse n'umuriro mwizina rya Yesu abamarayika bamaze kubyumva abajejwe finance aka kanya bari ku kivi bihute mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu Mwami Yesu uru rutonde guhaye ibitari ku rutonde bigende ku rutonde rwiza mu kazi bigende ku rutonde rwiza mu rugo bigende ku rutonde rwiza ibyiza bije ku rutonde uhereye aka kanya ahereye aka kanya uhereye aka kanya urutonde rwawe ndagwakiriye ndakiriye kubishyire ku rutonde ibitagenda neza bigiye ku rutonde amafaranga uyashyiriye ku rutonde ariko arazaho mu izina rya Yesu ariko arazaho mu izina rya Yesu ariko arazaho mu izina rya Yesu uhereye aka kanya uhereye aka kanya ndavuze ngo abafite ubutunzi bwanje baburekure uhereye aka kanya abafite ubutunzi bw'igihugu cy'Uburundi baburekure uhereye aka kanya baburekure uhereye aka kanya abafite amafaranga y'agaciro k'Uburundi bayarekure uhereye aka kanya n'ayabapapuro mu izina rya Yesu n'ayabambuye mu izina rya Yesu barayarekura barayazaga mu izina rya Yesu amadevize araboneka uhereye aka kanya mu izina rya Yesu bimenyekane ko UPC Kigobe ari ishengero ry'amahanga ari ishengero rizana amafaranga mu Burundi ari ishengero ryuzuza amafaranga mu Burundi ari ishengero ryuzuza ikigega cya leta mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu amen amashyi menshi kuba ukiri muri uwo mwanya fata umunota umwe nawe usenga hari ibijyanza ku rutonde rwawe hari ibyo wasaba Imana igashyira ku rutonde mu izina rya Yesu hari ibyo yashyira ku rutonde bibiyereka Imana senga ubereke Imana urutonde Imana shyira urutonde ibi shyira ku rutonde ibi Imana yagushyira ku rutonde mu izina rya Yesu Imana yagushyira ku rutonde mu izina rya Yesu senga umunota umwe wani myunite hari urutonde Imana iri kurakora kano kanya mu buzima bwawe Imana iri kurabishyira ku rutonde rebo shekeye Imana iri kurabishyira ku rutonde raba bashekereya sikora bashikoroya Imana iri kurabishyira ku rutonde Imana iri kurabishyira ku rutonde mu izina rya Yesu Imana yagushyira ku rutonde buri kintu cyose ukeneye mu buzima bwawe buri kintu cyose ukeneye mu buzima bwawe Imana yagushyira ku rutonde mu izina rya Yesu senga mu kanya dusengera ikura twese turisengera nawe ndagusengera mu izina rya Yesu ariko senga hari urutonde ruhambaye hari urutonde rw'Imana sika yabashekereya rebo gushekereya senga sika ya bashekereya rebo boshekereya siya bashikoroya rebo boshekereya sika ya bashekereya yakawera mu izina rya Yesu ndahanuye ngo icyiza cyari giteye ubwoba Abarundi ndacirukanye mu izina rya Yesu ndacirukanye mu izina rya Yesu ndacirukanye mu izina rya Yesu yavuze ngo tubimeze ugaruka ku munsi w'ejo ndahanuye ngo inyuma y'ikigo cy'ukwezi zizakugurwe mu izina rya Yesu zizakugurwe mu izina rya Yesu zizakugurwe mu izina
izina rya Yesu. Imbibe zose zizakugurwa mu izina rya Yesu. Imbibe zose zizakugurwa mu izina rya Yesu. Imbibe zose zizakugurwa mu izina rya Yesu. Abantu bidegeje mu izina rya Yesu. Abantu bagenda mu bihugu uko bashatse mu izina rya Yesu. Abantu bava muri Tanzania baza mu Burundi uko babishatse mu izina rya Yesu. Abakongomani bava muri Kongo baza mu Burundi uko babishatse mu izina rya Yesu. Abanyarwanda bava mu Rwanda baza mu Burundi uko babishatse mu izina rya Yesu. Abaganda bava mu Rwanda mu Bugande baza mu Burundi mu izina rya Yesu. Abari muri East African Community bava mu bidegeje mu Burundi mu izina rya Yesu. Abazungu baza mu izina rya Yesu. Abazungu baza mu izina rya Yesu. Abaperezida baza hano mu izina rya Yesu. Uburundi bugenderwe mu izina rya Yesu. Baza n'amafaranga y'agaciro mu izina rya Yesu. Baza n'amafaranga y'agaciro mu izina rya Yesu. Baza n'amafaranga y'agaciro mu izina rya Yesu. Ikigega cya leta kibomboke mu izina rya Yesu. Ikigega cya leta cyuzura amafaranga baburene kuyakwiza mu izina rya Yesu. Abazungu baze mu izina rya Yesu. Abaterankunga baze mu izina rya Yesu. Abanyamitahe baze mu izina rya Yesu. Rembo gushekereya sika ya mashikoya. Urakoze data, urakoze Yesu Kristo, kubikoze uhereye none iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Amashimeje ku Mana. Ushobora kwicara. Ndikuba navuga kino kintu bazatugura idarapo ry'igihugu rijya rinini, undi azatugura idarapo rya Israeli rimwe rizaje hajya irindi rije ngaha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nk'iriya abantu babiri bazatugura amadarapo mashasha kugera muri ministeri, muri ministeri aruzuye amadarapo n'irya Israeli. Irya Israeli ushobora kubikoresha muri imprimeri, ushobora kubikoresha irya Israeli. Igihugu cya Israeli dukeneye amadarapo abiri y'igihugu hajya, irya Israeli hajya ngo dukeneye abiri. Ushobora kubishyira nk'igihugu. Ni byiza yuko tugira amadarapo abiri y'igihugu, ni iryo Burundi n'irya Israeli. Ikindi gihe tuzabatumira kumutuzanire iryo muri Canada, nihagira umuntu ava muri Amerika azatuzanira iryo muri Amerika. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ikindi gihe n'imbibe nizugururwa zo hasi tuzotuma mutuzanire zo muri Kenya handi madarapo. Yesu ashimwe. Ariko ubu ngubu icihuta ni idarapo ry'igihugu. Babiri ntabahari ndirenganira. Uzaniza irya rinini uraribona. Imana iguhe umugisha. Irya Israeli ntawe ujya Israeli, ariko turi kubona idarapo ryawe riri ngaha wazanye wewe nyine ntabwo twayacangira idarapo, ntabwo twaricangira. Yesu ashimwe cyane. Hano ibintu byo kuta turacangira ibintu by'ibicango tuzabigira bugiye tuzobwira ibicango ku ntebe. Nuko muranyumva intebe nizo ni umucango w'intebe y'ibihumbi 10, y'ibihumbi 5, y'ibihumbi 20, ariko ibisigaye totomoya. Yesu ashimwe cyane. Nawe uri umugenzo mwiza. Yesu ashimwe. Uri umugenzo mwiza. Niwe wibona nk'ipodium murabona n'ishasha ni Gerard yayizanye. Yesu ashimwe cyane. Yaraza kuza nazi kinamuhanurira nambwira message ye ntabwo ari byo mwibanga. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari byo Imana yavuze ndabibwira ku mugaragaro. Yesu ashimwe cyane. Si ibanga. Imanze mudufoto bandigira ngo baraduhagarara kuri podium bakubone aba kuri televiziyo. Namwe ntimwagira icyo mukoze mwatuzanira ibyo munsi Gerard ntiyazanye podium murabona ko yahagazemo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Baba ariko baradukurikirana. Iyi ni iya kabiri atuzaniye podium. Urabona ko ishaje kandi ari nziza. So ngubu umva icyo Imana yavuze. Ndakivuga uko nyine. Yesu ashimwe cyane. Sinkura ko sinongera ko Imana yavuze ngo ufite ikibazo cya diyabete cyarase kuva mu nzira. Uriko uranyumva? Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu niko ndagusengera. Nitwe ko turagusengera. Yesu ashimwe cyane. Mugabo kubera ibiko gukora Imana yakuzi. Amen. Amen. Ibyo mu masengesho yo kwihema. Niko navuga ibyo Imana yavuze kwihema. Byonyine live. Video niko ndakora biri live. Utubare muri Gerard afite ikibazo cy'isukari. Kandi ntabwo yarabizi. Abari babizi ko yagenda n'ikibazo cy'isukari bazamura uruhu hano. Hari warabizi se?
hari aho urabizi nijeje ngenda ndabizi. So tumviza rero tumubarire azoza n'ibintu bibiri tumaze ndamukize burundu. Icyambere azazana amazi amaserumu ngaho ibihari. Icya kabiri arondera ituro riremereye, ishikanwa riremereye. Ndabivuga uko nyine Imana nta gitigiri yambari yavuze, hari gitigiri yavuze pasiteri, hari gitigiri yavuze. Abari bahari bazamura ukuboko ababone. Imana ibahamugisha. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndabivuga kuri televiziyo nyine. Ituro riremereye Imana akarabyo. Nuko kuko uzanye ituro riremereye uzane nayo niyo serumu tusabikorera ngaha live nyene. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Ushaka uzafiza wizana samenti aho nyine kwihema. Yesu ashimwe cyane. Cyekunze kuri kuko nyine kwihema urumva ko isi yose dufite tuzoba turi kwihema. Sivyo none sinabivuze. Kene uzabandi wizane te ngoma n'imbere Mana nayo. Yesu ashimwe cyane. Hari ngorane none Imana wabivugiye nanjye nakeneye kukubona udakeneye kubona Imana ubwo nawe yaba ari ntuze nyine yaba ari kwakundi nyine mwana nakeneye kubona Imana atakurutse. Yesu ashimwe cyane. Rero mbize Imana yewe ndigenda ndebuka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Abo bari kwihemba je ndabizi Uwimana itavuze ko umutima urabyimba. Imana ikabibona umutima uvyibiriza umutima uko nakuvuze nani wanje none reka nakuvuge kubaza nawe ndakugirira akanaka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Imana igumugisha birabaye mu izina rya Yesu. Je ndashikirana ubutumwa ibisigaye nahawe. Amen. Okay. Nafite shibira Imana ko Imana yabivuze ku mugaragaro sinari jenye. Iyo giri ntuze tubari abaprofeti bakeneye amafaranga. Yesu ashimwe cyane. Oya amafaranga agiye twayaronse karagiye kuboneka. Yesu ashimwe cyane. Abana amasengesho barabibonye twarayahawe barabyumvishije. Uzabibonesha nawe amaso yawe. Amen. Amen. Rero ndagutumirira kuri ari amasengesho n'ay'ingirakamaro nawe ndagutumirira kuyabamo. Yesu ashimwe cyane. Ndagutumirira kuyabamo uzabonera mu bwiza bw'Imana. Amen. Imana irakora biracyashoboka. Reka tubikore bigishoboka. Imana izatugirira neza kandi nawe izakugirira neza.